buon apa yang kisah lah. Dia punya ngikut beli yang pasni buat bahah betul betul perlu. Dan merui peta tak tak dulu nurah. Ini senang. Tak ada orang lain peta. Wah. I like. Ini tak senang. Thầy betul. Thầy betul. Dan merui apa kita ni kita numpai hero. Kita pergi ni kita ni bah. Dah kira idan lang armut lain sama deh. Ani itu juga kajinya berdiri tu. Ani kemudian kita cerong hari itu. Semua Kristen, kita kajingim kita baik, bat kita shisha, ha kajing ini bat kita. Di ngala perkat ngom kai berkat ni deh. Dan buan apa keren sepang bat kita pat dan buan kita berlaban. Lejumut. Di ngala bu ikan hagi sempli kematring. Kejukusan kawai kajing ini bat kita perlok sama kejongki. Kiway kita di kiway, nang tahu kerja deh, buat kita bersyabar juga jadi Kristen, kita mempelong Kristen, biang kesul nama, next slide. Dan nang tahu pada kerja deh, buat kita para samlan, kita belah kerni, kerja bam, kerja di, kita lihat sini hapan yang pelajur dulu, kita kuno hapan teh kerja deh, kita jongi kuno penuksa hapan ini suki, kita samlan Kristen, kita imlang salan, buat kunjuru. Kebakat tu kebang ini pelaj mungkin kita sama Kristen, bat ki wepat ki para Kristen kemudian apa jom ki balang, lani kunju ki beri apa kejingin Kristen, ki badan hajan ngai jom apa jom ki. Begini kita ki mat reng ki bangala pihak ki kabar di pelaj mut, dan nampak kita session ke meningkong gini pelaj mut dan ki sama Kristen, bat ki perlok ki jom ki. Ki sama Kristen, bat ki perlok, saya hakani ke betang abu ki sama bat ke friendship, jingalong parlok. Tang ribu kuat pelajmut. Di hanging ini apa pelajmut banyak. Jadi sukan pun setang ini pulih. Artuli nak kerjaan bijong lain. Nak kuat menpai. Saya meningkong Timothy kena besar berkata. But Daniel kena meningkong berkata kebenaran. Meningkong Timothy kena besar berkata. Kebayok semua pulih lam. But kitab Daniel kena meningkong berkata kebenaran. Itu di artuli berkata membuat abang ini pulih. Nak tang ini kejukusan cuah. Ini kepor kebenaran. Menurut ayat semua pulih lam. Ini artuli kita. Sahabat ar meningkong Timothy. Nanti Daniel kalau nak menikah dekat dengan ini lagi beliau. Susah kau ni, boleh jampat punya sini berapa. So what I know do one event ialah kejenglang sama jengnya. Henry itu menlong kerupam ya kita kibanget hak aksian, kejenglang jengem, kejenglang semua. Tuan ai yang nu dapat event yang kejulong sama ke jome Henry tu menlong kerukom. Maksudnya cuma itu benda apa? Tentang itu benda. Henry tu menlong kerukom. Kali kecil ketu kejung Paul yang cuma dia tu deh. Paul kuntu yang cuma dia nama cuma dia di way dapat yang syakri jung play. Ubat tray yang kami jung try. Nang tak pada ubah apa yang kendu. Siapa nak kejing kejongu. Batu tu bayang hakim lang kesalan. Nang tak ubah kendu yang kibriu apa jung kejing ke memang kesini. Apa ni kendo ik babon ha ke joeleti ke jong tak ada upor kentui Timothy ai baga jingem ke jome kalong ke rukom ye kiwe long ke rukom kiwe ha ke cuma pula kuliah mene ha ke den ha ke jinglong jem ha ke jingai ko tak la kentu do upor Timothy umno boyo Daniel keno men kon fat fran. Toh, habra penyeng yang Daniel hakmat jong ta, mat jong siem, bat mong nata bat penkre yaki ban syakri yo siem, nangta pada la syam ya jing start ke jong Daniel nangta syusuk lebih pai hakmat, Shadrach Meshach Abednego kidi kiwe no plengi samla jiu kibla don hapo ka hima Babylon hak ke por, bat ong ba la penyeng yaki hakmat balong ba ban penkre yaki nangta kata ban syakri ya yang jong siem hak ke por, tu siem ma pai yaki ban ay yaki jing ba siem baru nata jogi knang bakin long kibe ibit yang ipo ipe kiba slide kiba plung ha kapor kiba bit labiang josiem kinglong kiba slide kiba plung reg Daniel nanta ba kini kiba ki lainut ki sama kim shimla tre ban pentimit yala de da ki jingbam ba ki jingdi ki josiem dai ka
tari dua orang yok manpuli nam tu nong belikong ke bapra henry udanial ulat muha ke jong donut ba onnum pentingan jela de da ke jingbam ba da ka wine ke jong sien tari yok manpuli nam tu ke jong puli ke jong ni mana da ka tidak jong danial kai ke bang yok manpuli nam ni kai ke bang apa ban pesan nam ni kolong ba ni pe chuan ya ke jim ke jong ki samla kristan ba ya be ki ba shisha aga jinge dei bat way tapi pai hang ni yo Timothy bala kentu do Paul kentu yo Timothy namar Timothy ha bani kendu bat ki way wong tolong ka rukam ya ki way ha ka tien ha ka jinglong jim dei ha ka jinge ha ka jinglong fuor kun ta ta la kentu do Paul yo Timothy pai ju Daniel lo kun jo wong no Daniel wong ngam tre ban pentingit ya la dia da ki jingban bat da ka wan siem ngam trai ban pentingin jela dia kata nomor play udah dia suto bakini kende ke bapen slow bhai or play nomor ke jingem ke jong Daniel ko abanem ke jingem ke back ke jingem ke jong Daniel ko abanem ke jingem ke shisha ke jingem ke play ball kuntu itu matiru kuntu banem kata ke jingem ha ke jingem ke jong ki alene ke jingem ke jong ko mana ke sini ha shukni ki artli ki nuksan ak ting ke jong way jong ko abanom ya ki samla halom mga ban mapiru kuntu haka jingem ke bangi mamang la kasui dai ngia kendu ikini artuli ki jinga ki jing ko jong jingem but haka ta galong haka imlang salang ke bangi ngiem habangi mi nala ka jong ye ko sam we po we ngia kendu ki brio ki imlang salang dai hina ban light ya ki paran perlok ki jong pi hina ban light ya ki bahaye ngasam hina ban light ya kita ki shonglang haka imlang salang dai tak ada haka jingem ke ba ko nong da ni haswa banyak chman ke jingem ke jungi ke mamang la kasui dai ngi ki brio ngi ma ban ni morwe dai don brio ki la ban ni morwe lawan ni meroi kan ni don kam ni perlong asin bila kelas aksin beningkong kita balik kelas hakapor bila college ningkong hakapor bimdan baile lang na shlong jongpi hakipoy po college ningkong bilang kuno so blang so kerja so nomor way nomor play bom padiok perlong tak ada kai bo bila kasin beningkong himas po hakapor college na bila school kumjo na nomor school pat ngimna kuslai tan nomor nadu padang red ngim pada tip benwa ta ki perlok la pen he pen saningi da kada ka bangi don hapo school nang ta pada anda bangi la ham he kitu ki perlok nadu por bangi nang ngelai dekat kilai he kan tak ada ngimna suntuk chathan ni kita anda la college ni suntuk ya kata dai marsin rung ningkong ha college ni wacha benyo ki perlok tak ada bila kuno marsin sunung college marsin rung ningkong hapo joka kelas mut pipet jenu bo biang ni keren nanta itaru bawa ningkong apa college di bunsin ni gede berang thamai empat dan perlok te nanta hanta ki sedang menyekren gede na filong na diwan kuno bisa kuno ke ka mo ka gede jat ayu pikirten kuno nanta bi build ya ke gede perlok nomor belai ni don kami ki perlok ha ke jum ni don kami ki we pat ha ke jum ke mamang la kasi ni don kami we ni malah ya ta ha ke jum lang salam kunjuk dia maslong ha ni don kami ki perlok mong ni don kami ki bahaya abem Kidon kami ki perlok, ngadon kami ki perlok, kami jumpa malah kesini, nomor lainnya ya ni yang letang ni kau yang kau benang ni, mau ikut kau. Hoi nyimak ban light ni ki perlok, hoi nyimak ban light ni ki ba, nak ki parasnom ki bertha ki bahajan jangan jauh pi, ni kemau tan ni kau. Pilong ki Kristen, nyilong ki Kristen, ni ki jim jangan jauh pi beri belong pair ki, kau mesti yang berani. Semua baik ni ki samla ki balik kelas nong yang sesuai. Apabila cek college. Ikmah college dan bun jadi perlok. Kidon kiba im jung rukam, kidon kiba di kiba bang, kidon kiba im kaktin keteli juki kiba sulong. Ikmah bang ngalik kelas aku riboy college. Ngalik kelas ndala hadin la prasnem ngalapas metrik. Dengan pas metrik harus nama arajar ngali join andai prasnem mah hoi dia arajar prang ngali join juga ngali join kelas 11 bapa kalau di kuliah syakir lah kita kadang ngala sengit dok kerja kuliah ke sekolah school dan sekolah ke degree kita kadang dalawan pernah pokir lah ngali benlek kelas 11 dia ngali cipo kelas 11 nomor bangga lasan nak ni jikai nak tinjung play dia nak apa ya college na pe iki perlok ni mau tentang jumlah penyedai bengang ngamla penyedai bagi mau play ngawan nak ni ke background mau ngalahi alasan nak jikai yang tinjung play ni dalam kedua bagi pati yang ke keteng ke tele ke joki ke masuk susu hai banyak keren
boleh kim long no let's say kalau long kim dah santana ke juga ye kesem bala hikai ye ki dah tin jom boleh but let's say kim dei than ki kristan ki badon ka mo kata ka jing sutu ye tin jom boleh but let's say kam dan kata ka long no atmosphere ha ye masem jo ki ka bolong bagi musim kata kada ha pangalik kelas bro kan kita dapat yang aku ang tu ni kim no diru watang penjam nga mo boleh ngamdu berubah im lengkap ngamdu berubah lek rumah kita kada habang ngayat ngayat bet nga imbet ke jingim nata pada hakpala cuk kemah mahadon kirla na kuliah kirla sausnem berhapdin shwa baru kan dagi kisnem nado pas dak kisnem hado ka bukut kisnem ngamju don kai ke musni ho kirla ma college madon judon jumyo complain nga pipak training pipak habang kuliah bet nata pada ke jinglong jim cuma ngayat bet ngamju lek rumah ti ha ka jas rekat haka semester ka bakado Bat kini kita jangan long jisha kami ka problems kita jangan kita ka problems kita wei penting perlok kita nam Manipur kita Meghalaya dan semua ada last apa college apa Kerala apa kuliah apa Meghalaya kita nam Manipur kita Nagaland kita nam Assam kita ni wei pergi Jakarta kita North East kita problems pada ke college kita ke jingek ke college tengah apa nomor bang ngalalong senior bang tak apa malah mau senior tamangan lagi dan jingek kiwan sangat ke nomor pada peran North East ke sunjam de hadin nanta habang alay po hagoy kasi ko dan kijingja preng jongki pra kaja ka college de ngaru ngami kerteng lang nanta ngami kerteng sniw lang de principal u khot nga sa ko ka kamra jo nga frankie boleh me approach kata me mang ne saus nem la puli ni mem judon nam sniw boleh ke me kwaban bo dak sniw ne dak sa sa ban mi college de ngap ngom ni principal ngadi bru shida ngadi bru shusur shidon ngom yo principal ngom ada phile kai ki babet nganum tan problems hendai nama piale kendreng ka kadang nga habonyo wonta principal nga milenyo tama badum le issue ni smado nomor besar mi nang ni ngakwa men mi nang ni rekat teng ka biang ka mundan ka nam sing wen hendai kata kamdei kata ko jonga no kata ka por hadu kata ka por kamdei kata ko jonga ba pelong yang ban syafat of principal kadai nomor kata ju ki perlok ki badon na not is ngai yang lamat ki ban fight na kata ka no ka le ban le na kata ka jimbit jimbiang ko jongki memang di senior gila burom haya kata ka senior ti jonga po jonga college te kata ka ba pelong yang ban ba mo kita ki perlok la kata ki ngakloi ban fight lang hendak ngakhlek bakla principal wong ban nembu nam sniw ngi syo ban mino nembu nam sniw ni te ngalabat ya kata ka jiwong tu tenai ngong ni utang ko we pan wong la pile ek ki bopha nganum yang ni le persya kane bo pile arsap pile bakla yang persya ek ki bo pile kata ni ngong te ke jimun cuma kalong ba ni ngilong ki kristan kejingin jonga bo jofi sama kena hangnu no pidon pani la di kenuksa ini yang di kemudian. Hak college ke babi bidon, kita ni perlok ke bukum kita orang ini mana. Habang awan apa ribuan college, kami perlok susah tu. Tapi hado ngam dan perlok, madan tang armut ki perlok ki bayar jangan ngam bang dan apa ribuan college. Kita ki perlok kita bikin don kam yang ah. Jisang ngam dan kam than ni ki nomor boleh ngalek kelas tang sistem studio. Tengam dan kam than ni ki ben pilih note, ngam jur pilih note siru ki lapoi hang no ka kos ngam tep. Nomor boleh ngap pilih beda ka kot ki pilih guidebook ngap pilih ka kot. Dia habang ngalek kelas tu ngalek tang sistem studio lemar ngalek belatan bang ke school tu buat dia mundan lat lagi we berhenti bang happen lek kalau boleh buat belah dia hadir nang tang si sejan university ngalek kelas dia ni ki blog ye sumat bayar kita tang arbun kau ini dekat khar ba itu ini benar senong aja dia tang kita arbun ki sumat pengat bagi don kam nang hapo bagi don kam keli lemar jadi dia ki ran keli lemar ngap ngal kham senior dia ki ngap masalah kan bagi kita kai ngal perlu ki dia kai kemau mun nong ba kita buat ki flok kita pe jenga kita nak plan juki ki pe de gwe gedor kita nak plan juki ki bapai tu nga ada gedor ke ba burom mungkin bang ang tre bu nak plan juki ki latip bang ade hantu ko ba ade ko tre kam jo le de ki blom ya kata kam ke bang tre ke bang amu pun ong ni ko long ba hang no bangin don kema ko ni ko ni long hoi ni long ki samla hoi ki long ki samla tang ba ki long ki samla di ba phe di long ki samla kenapa banyak tre cuk tungla Namara ba madan apa di boy college bagi pelong cuma kim kunta mana bagi kunta. Lo boleh yang ala hikai dah ketin jom boleh. Yang ala pensan la penhe haga jingkai jom ketin jom boleh dah kinong nyala mabok jom kepala email jom iba boy belum Kristen. Mana banyak kelak jom ketung buat ki. Tak tahu justru orang pidan nak percaya. Hele nimong di jom percaya. Nimong di jom percaya. Kalau sama kemau gini gue. Ni yang keting ku.
ngihapan dan kami kini hapa ka jing ko jongi hene ngima pat ban chuang mancia mencur be batki habar liang ka ki le kum kanuk sa mai bi mene ka college ki jongi hapa ken la ka da ba pelong yang abang haban yang kolong nomor kile bakla haba kile bakla bi ma ban chuang la matki blong angan mencur mencur kata ka de bi haban ma nomor belai ngilong kita ki food stand ki be ya ka jing pher ka jonga ba jong pi la ban ia ka jing menang step yo spang ke jing dei shimet ke jong pi pala ke jong ke jing la man yo I na ke jing ke shimet ke jong a jong pi ha ke jing lesi ka long ha ke jing shakri ha ke jing long jingem ha ke tien ke tli ha ke ya ke yen ha ke tre ke ta ke jong pi ka ru ko mim jong pi ke ni thu pi long ki bo ke ko mim jong pi ke ni thu pi long ki bo ke la ha ke lang salang ke jong a jong pi mi se ta shibo ni ni shbet hande ya ke jingem jong ke lang salang ke jong a jong pi ke mau ke ni ke wei ban im ke jing im ke ba baik ke ba shisha artuli ke ke ba bibu ka tim jong pi ban im ke jim ke ba baik bat ke ba shisha atrai ke ni pula ya tak ba mane tandrai kaya hak ke kunju bonong hak ke im lang salang ke mamala ke sini ya ye kendo ba ki perlo ya chinom chenen kin ma banim ke jim ke ba baik ke banim kong im shisur sidor ka ba ki bri ke ngau ri mandai ba ki bri ke nong ri mandai dengan shisur sidor mana kuat tani ke ke ki le habanga ngamdei na kata karena pipi ini makin pun di sama hakini kisi minta deh ndak kila bom don perok muswa ki balong sisu sido ndak lagi kendung begitu ki balong arsul ardur pat ki long lampu maki khambo sisu khamsul ke sisu iki ketak na bhalong sisu sidor nomor play belum ki kun ki jong play bhalong kata ke jong manong pi unong kendong manong pi kenong kendong ndai pi tip pa biya kan ndi badai pi tip pa biya kan ndi badai kalau im di samla kiba im ke jim ke baik bat ke shisha ta ke jim jong pi ke mana ka sini ana ka ton li ke nuksa ngis kam na pring jong pi kenal Joseph jong tasman ke brem de tasman mai Joseph ak tasman brem ko pni ke nuksa ke baba pni ke nuksa ke baba wala da baru ke kila pai yu kum ta nong le kam sni kum le sni we haba ka jing sni ka haba ka jing pchoy ke don le no uphen no anta kadang kejuang kadang kejuang ke bawang ni kau ini pelengkin lah dia berpilak ban lainnya kejuang percaya deh yang kejuang percaya penting apa nyeleh ni kumsin apa kejuang percaya ni orang lebih pinang lah ban nyeleh ka orang bangun jom man kepo kabas lah berpilak balik kejuang percaya deh syukur nata kalau sah beri Joseph kadang kejuang percaya kejuang kadang kejuang percaya ke bawah hu lingba ke tengah jong Potifar deh. Kadang kamu kata ke cukup coy, orang lagi pun Joseph boleh. Ukram bang, dengan fight yang ni ke cukup coy. Takum kata kapor ke bebas kan berdei, ban pet lagi cukup coy. Samar kunju mau ini kue. Kejingem ke baik buat ke shisha ke jungal jopi kolong. Tapi wan pun kini ke cukup coy, kini ke jingin aja cukup pet lagi. Jadi suatu bangla bernilai syukur. Kita pergi betah pihak bernilai. Nomor tahu Jacob Bohno, pihak bernilai persyak jauh, Soitan, dia usah pet nama nabi. Kidon kipor biar penilai, kidon kipor biar penpet dalam dulu. Nomor berfirman penilai lagi. Dah, kebayar penuksan Isham Shadrach Meshach Abednego pada dunia. Nih, lah tunjuk iki, dah kata ke tunjuk. Hendak iki peni ke jinglong ke baik, iki peni ke jinglong ke shisha ke punya pulih mana. Lah iki kata ke jimbam siem, ke jingdi siem, ke ban, ke ba lesi ke ba, ke jingpe ke dong siem lah persat ke pelung iki. Hendak dunia Shadrach Meshach Abednego yang angin bambai kita ke jor, kibat, lain kita ke jor, kita kibat orang first stone. Kiplang kibat juga first stone ni. Dunia Shadrach Meshach Abednego kijip bambai yang kijimbam kibaman ke sini. Sini kijor, kita bagi kita kamar ke kapor. Yang dia sudah kijimbam sini. Itu berjaya kalau bah. Anda keladap kita ke sini kapor bila yang Ahmad Jungsiam Nasyam begini kita sangat kiplung ha. Kita sangat kiplung ha. Kuat menong tolong bah. Cucu hadirin ba Shadrach Meshach Abednego. Nei, bat kunjuk jenial. Abla berat diki habo jong bajing tenjuk jong bajingem. Kenal Shadrach Abednego bon Meshach la berat hai. Hai la berat diki. Apa hai? Kram kising na warding na. Jenial bat kram kising dai. Ta yakini abla berat diki abla tenjuk yaki. Pi ka bas ba ka mga yok naki kolong ba. Ki mi nam ta. Ki mi nam ta. Ki klan snow bat ki lan no using klan la ban men sawi ki kading ka klan snow ha ki tang khinda ru ki mi nang ta kum kita ki sama ki bala job ki mi nang ta kum ki sama ki bala job wat ha bring jo kading wat bring jo ki sing yo i blay no blay ki yak bet ha kan ti jo ki
Blame no kat baki. Kenal kini kowe yang ngagu kini kunju. Pihak yang kini penting. Dan kijing tenju. Dan kijing yang kenal kijing sama. Hendak kenal kini kowe pidan ber blame deh. Pinmi kum kinong jok nang ta. Pinmi kum nong jok. Pinmi kum kanong jok hawa pihak ber blame. Dan kijing yat. Kau shisor shidor. Berkunju omne apa back pada apa shisha. Pinmi nang ta kum kinong jok. Toh. Kini kini artle kinong sa. Sawi nuksa bang suknat bahag deh. Kijing kijong finehas. Kalau mana peleng jong pihak benas bang finehas. Jadi polis pun dia beri finhas. Okey, tapi 40 yang situ kan story sepuluh hi mapi nak kitab jingken, nak kitab jingken kalau nak arsan punya ibas pun ni beri samla. Usamla ushit lamba, bayu ni hadir bang polis setengah bahaya finhas. Kejingja kalau hak tu kapor. Kaya ke baca apa Israel kalau bau blay, ulamut ban pencipta bagi Israel. Baka jing ka jing long jo play ban pencipta mi Israel kala ulong ba ki Israel kila lek ban ya klimsi bat kino Moab. Ki Israel kila lek ban mani ya ki blay jo kino Moab. Ba kita ki blay jo kino Moab la khot to pol bal pure. No kata ka dik baca sepuluh ma pina ka kitab jingkain kala no absan pencem kata. Te kai ka baca ha kata ka pol long ba u Moses bat ki we pat ki jiu hang ta kinang ya yam pa jo no mo blay long pencipta lo dik ki brio namar ka jingle ka joki. Namar kila ya mani blay thau namar kila ya kila lek ban klimsi begini no Moab. Blay wong Moses bat pencipta mi kita ki brio dan hang ta ki Israel. Te baru kita ki bahaya ngasam hang ta ki badan kila ya yam kila ya pa jo no. Don't way brio. Dan way beri na pernah cuci jiu, ubah leceh away ke kentai ke nama Moab. Bat hadir nanta kila mi nanta kila leceh ka, saya katakan yang jangan ke jongki. Bat kila lek ke basniu hangta baru ufinah sabu yui ke ni. Ulah ino yang katakan jaka kudan ben Moses ulah shim yang sum jong, bola sum lang yang tahu beri, pada katakan beri. Pilih kitab jengking besi ia keteng ke jongki, bola sum iki baru anut kila yang ajo. Blay, ulah persengih nak yang aklam ke berjah ke Israel. Namar bo Finehas ulah persengih bahaya blay. Finehas im haka pertai. Kebalong mengalah pi. Kebedak tak jing senior sudah. Kebedak tak jing senior sudah. Hadu bo blay ulah pensitam lu ikna jiwa tu kapor. Namar blay bekilale pun percaya blay. Henry Finehas sating jo kata kai Finehas blay ulah im ke jingin ke baik. Uklem ya kale jak tung ba ke jingin blay thau. Uklem ya pakai bayar kita kiwi kibril, uklem le ya klem si kita kina Moab. Uem ke jingem ke baik, bat ke shisha kita kapor, bat lalek ban sum sunan yang tahu bril pada kata ke kentai, ke keteng ke Cosby kita ke kentai, baru sunrang keteng shimri yang kelas sampai 5 minggu tu keteng. Lalek ban sum iki beranut, hadir kita ke jinja, ublay, upersengih yang kelam berjah tu Israel akan kapor. Pi ke jingem ke baik, bat ke shisha tu Finehas. Apa yang ke imla salam, kau senior, kau belajak, kau belapai, kau belaprai. Aku apin sih nak duduk sajung. Sebelum mahiban polis yang malam dan ban polis itu, nama kejerong tu menang berawai. Pergi kan ke jinjong Finehas punya sibuk ke jingkai kum ke samla. Finehas beri samla bersiham. Finehas beri samla berbek. Finehas beri samla berkelai berleh nanti kam jong belai. Finehas beri samla bangkuak ban punya kelek jaktung. Apa yang kau percaya kau senior, baca baca kiai. Kunta dah kena genuk sajung Finehas ang kuat banong ibig sama ibig nam ni kapol im ke jim ke babet bat ke shisha ha kabidei bagi we pat ibig saudong joma jongbi so we nuk sa nak jing ke jong ble kan ngun plen jong pi tip pang persa jong pol nak kitab ki kam ja apostol persa jong pol de we nuk plen ki sama ke bang sutana kan ta bang pulis pang jong balong ba hadin bayu pol la set bendi abla set bendi yo pol upol benaya iruem ba kita ki ju ki badan ha saudong jom kata ke jaka ke bala set bendi yo pol kila don ke jingya pon ke jingya pa apne ju ki ko ngin ya pun yak no yo pol la sha kina dan pun kata ke jingya mir jimut ke jingya kran apne ju ki but unil su samla obade persa ju pol yo slow yo kene wala yo slow yo kene su thu ba mama jong u don apne me ju ke jingya don apne ju ke jingya ti punya sama aja sama apa ngandek kuno ngandek beli kenduk yo mama abu don yang mendi namar beli kenduk yo ha beli yang ba ya rangba sipai rangba si sipa rangba si aja rangba si sipa rangba jong ki aja mut ki sipai ha banyak lembah jong ki beli kenduk yo po kata dia baunya sama bersaju pol apa ni dan dari ke sini cuma kuat rai kan ring ni sa jong sama lembah buat bring tu kata ke jingek ke bakra shim la do mensia ulah ya be shma bat ka jing slor ke jomo
ulah lek khmat jong rang ba sejar belong ba ngadon kam menyekran yu mama jonga ngadon kam menyekran yu mama jonga rang ba sejar ulah shim ya kekti jong ni samla pi ban shim rang ba sejar kekti le kelam ong ni di porok jonga he is my friend nomor play berkat orang ba sejar jong ki sejar ngot kita ki sipai di orang ba jo halor do bakle do ban ni orang ba yalam yu da kekti siau po long ong ni di porok jonga he is my best friend kami kalau masuk banyak banjeng lagi banyak dekat orang macam sejarah itu pol semua. Kalau yang lama usah macam pol, kalau lek macam pol itu pol bomba. Kila pon, kila pak dan penyak macam ni. Kadang nuksa kau belum ni sama belum dah. Kadang ada planting ni don kebersihan don jengslor, don kebersihan don jengslor. Malay nak dah kau cross Yesus. Malay ban pray nak dah kau cross Yesus. Sakoi ke nuksa nak cincung play. Sakoi ke nuksa tu. Kini ke nuksa kau ini juga yang ada punya apa yang kejemut cuma ni kejengkai. Kau ini ke nuksa kau khado pada ke samlam ram. Kau nak khad ya kau syakri kejung naman. Kadang ada planting ni kenal yang kena syakri jung naman. Kau ke samlam ram. Kau bala syakrin ram. Bal hadir nak bala rim ram ya kau syakri yang ni beri kau kerteng naman. Nei. Barang naman lo lech khmat jung Elijah. Barang Elijah ni wan madun naman pang tu. Pang tu naman. Upang yang pelik. Kenal dan kejimpang yang boleh tahu. Dia mak pun kia su yang kejimpang baju. Don su balan kia ke bakadu balan ba. Ulai slow syapang jong Elijah. Ulai cu Elijah ban wat jong Elijah kuno ban Elijah o kilisum hai. Hanglo? Akawa ayu? Akawa ayu palisum Elijah. Akawa Jordan palisum. Unaman gong belum don su sedih gi wa ke bakam hai ka wan ka ni ka wa Jordan. Bitar. Ini kesamlam rah, kentei berang deh. Kesamlam rah, orang tak apa yang kau balik ukun rah uncim lah kau ini Elijah. Lada dari tang bau syukomo, yang Elijah. Uncim dalam kiat nak jempang yang kau itu. Pinut menyem, berkat Ahmad jong unong sensyar. Pinut menyem menong utang yang kejisya, pinut keren yang kejisya. Sebelum dan menung syukur tahu hukum ki nuk sama lagi. Sebelum orang pas nung juga senang dia bakal. Menurut banyak. Mereka kentai sama merah. Hakmat jung naman bakal. Kalau yang orang ada dari tambu kenran. Unjin dalam kongo yang tinjuk Elijah. Unjin dalam yok kejung kian. Yang kejung sistem kejung pang. Kini ki nuksa kejung play. Kejung kau merah itu bersuatu bang. Kini ki sama dan bon mah ki sama nak Bible. Mak bangal rai pi nuksan dai ngal rat tang kini ki santli ki nuksan ban yo jemot ba kini ki im ka jingim ke baik ka jingim ke shisha hakmat jong kita ki beri dalam hakim nam salam riya nya syahmat yang ni ki puson ki jingi ba kini ka ni ka tien kini ki jingi kai wong ki sama kristan ki ba im ka jingim ke baik ka shisha ha ka jingya dai ba ki wei pitem nem nya kini ko wei ba ka tum ke research ko la le ada kini ka ki khot ka research lifeway.com Kiong kumni bahapo Amerika 90% na ki Kristan ki badan hapo USA ki samla Kristan no tang ki samla ki khot de kilong ki Kristan hendrai tang 5% ki de ki bapeti ya ki jinglong GM ki de ki Kristan tang 5% ngate bahapo Meghalaya ju ngate bahapo yang bom kanu ki de ki samla Kristan ki dan tayo bun ma de kanu ngut apreng jopi ki ba im sha ki GM ki ba pe ba ka shisha kum ki Kristan ki ba shisha kanu ngut apreng jungi ki ba im ta tang mapi pula untuk mau sekali lagi dengan orang kuat pun sebab lah kali lagi hatu ada samla baca samla Kristen ke shisha ke bebek ke belum shidur kabamdan ke jumut ke arsap kabamdan ke lu ke jumut senior mau ke bane iki senior kalau nak plan jongi ke don ya kene mau khat ni orang 100% ni ke samla Kristen hatu ni long shisha ne kita ki Kristen hakakam ke jumut ke jongi ke mana ke senior nang ta lomba kini ki sama Kristan hapo Amerika 100% na teng jongki kini ki bom chukule bai bun ban pau bilang ki sama Kristan ko siya rekambang ini bai dan kambang dua dan kambang man seti di syakri entah ngets kem ni gede ha jingi de ko shimet ni nga chura lang gede pinyo ya jumut to tang 100% mun penang 100% na preng jongki kim jukule Bible ki khot ke kilong ki Kristan re kim jukule Bible kan mun preng jongki jukule Bible pa no bo maksin ka challenge ma bo mata lo ma ti la bi khot le bilong ki Kristan re kule Bible
Boleh ke Bible? Duai. Syakriyo boleh. Kali ini badan kama ban penpa bangilong ki sama Kristan ki basisha. Nga challenge pi kini ka hakani kasni ko mata. Hinai nang ni dai. Da sheye man kasni pelajimot boleh ke Bible. Da bibla ban pelajimot chi khot man kasni ban boleh ka. Ban penpa ki sama Kristan ki basisha. Long basan pu pra persen kingai ki om ni na mden kam than. Bandan ke jingke clear. Hakamanya sam Jesus Christ ki we. Nan kam banya slok chong Jesus Christ. Nan kam banya kren. Takda ni subject jongi ko hagi jingi dei bat kiwe ke thop ya ki bom palon Kristan. Te ngidan hagi ka sanbo pra person ke bang bangin dan kam ban ya san Jesus kiwe ni pide ki badan kam ban ya san Jesus kiwe se pe ya tash. Sanbo pra person me ki sama ki dan ko USA ko dan kam ban ya la Jesus kiwe. Namar kini kam ki pastor, kini kam ki teman pesan, kini kam ki ni rong balang kita tada ki bang. Kita ni bagi samla mata ki perlu kat ni kita hak siswi yang di social media. Nyo kita siteng hak siswi ki samla ki perlu kita ke social media. Te katno tentien hak siswi ki boleh pernah baik boleh. Lara nyo pun sang kita perlu kita kasih hak siswi aku so kita masih bermir aku so kita lamai ras nyo pun sang pasas no. Kan real pun sang. Hey. Setang kan real point san kita nak kan real point san kita kan nomine dipulih ke Bible. Kan nomine piduai. Kan nomine. Social media kan research mo kile. Kan thuk di sama buat kelan sodong di spend lagi kita lot ekor jongki apa hani pemeghalaya jungi point dia kepada point do ne bakon ke point do ne tamaki point kembar point san kita yang si perlu point dia. Sama kan? Kita siteng ke perlu be social media, Facebook, Twitter, WhatsApp, nang tahu deh. Kiki belum pelaban list, Instagram dekat ni kita tu bahaya semalam dah. Kentero ngak tengah sisi ngak lejulek barang syong apa, no syong jahat. Ikan di kedai anu lain tu nak kelas. Isri ke apa ni? Gila, kan real ni kayaknya dia. Oh, gila real lah. Tak sah. Oh, kan? Wong kami sendiri ke pantai tengah napai ngisya nak apa kita nak play Instagram tu ni pun nak real sini. Dia apa ini dia nak kamu ni kena kata kamu pada dapat ngambil gue betul kan ya social media mah. Tamang aktif ya Facebook, Instagram akan aktif gitu baca bersama akan type nama sebang. Toh, alis ke Instagram atau Facebook akan merekam. Dia bersama akan type nama bah kita tak kita berjok. Facebook lah mungkin dua langsung. Okey tahu, baik. Tapi kejumpa cuma kalau bagi spend, nak pun nak pilih yang pelut punya. Aku tak suka nak siswi. Kejumpa cuma akan minat di pelut berpelut ibu. Kalau minat di pelut berpelut ibu. Ani tulisan minat berpelut ibu semua ada kenyang. Dan dua ini mana itu? Si semua kerja pelut pada cara kejumpa laku lamen. Social media terus ada tasik pun suara. Dan syong ni deklarasi tu kulum tak menenung orang ilmu korban syong nak create ni. Te langsung kait dengan page ni, on ni ke Instagram, on ni ke Facebook. Lo on tu langsung cepat. Hari lalu lain lah. Hari lalu lain lah. Kalau pergi bermain. Tengok option dalam lain yang sah, kim sah syong biang. Lah bela cepat tengah apa lalu lain. Lain lama ni ngapa lalu lain kerja mana. Mereka boleh melasang. Ada na social media apa ni? Kekhmat kapek krokro. Facebook lo pek krokro, Instagram lo pek krokro, sampai ada. Tapi tak ada kemana kena gue. Kejumpa cuma menilai dalam kami kami. Kan minat pada belum pola peluru. Kan minat belum pola bantuan. Habis itu, apa yang sangat kita habis itu yang peluru social media. Kan minat pada peluru. Apa bantuan? Kau mana ada nak pergi jumpa berbuat sembilan umdan. Sembilan umdan apa dua? Dua dua ini pun jam kisah. Dua ini kemau dua ini pun jam. Don pun nak pergi kemau dua ini pun jam. Denda nak fisik apa yang ada pun jam. Apa yang dua ini pun jam dan dua ini. Tapi perkat seperkat. Maknanya nyumpul jumpa. Kejumpa cuma kalau pun nyumpul jumpa. Ini kada yang muka kalau mimpi sama orang lain. Menurut tu
bat ke tien ki jong bay bat ke jing duai ke jong aku jong pi to siapa pun ki ben kong so ben yo break sungkut yang ini sai break no maka ta kalau ki samla kristan bat ki parlo no samla kristan bat ki parlo pening ri bat ki parlo ki jong pi mende ngamur rai I parlo bat ki parlo no I parlo ki sufu umur ayu bat ki parlo ki umur ayu tengi dan bon ki parlo penrai ngidan adan dan tangi we parlo lani uwe parlo lani kawe ke parlo no kita no ino kita berfait let jemot yang ki parlo friendship mah to lani pai na ka bible kilam mau yang kanuksa jong ke jingelong perlok bebesta na ka bible kilam na mo mau ya kanuksa jong ke jingelong perlok bebesta na ka bible Jisu bersembilan oke to natasho kimelong perlok ha ka bible bisyam kini perlok ba David kunjung Simpson. Wendo Dejo na Jonathan David buat Jonathan haktas man berim haba sok ya jing long program bebas part of friendship dari David buat Jonathan dewe dia shalu pacha mo kunsiem David dewe dia syakri jangu sim dan rai kunsiem uya long program baru syakri but ya tay kan friendship jong ki hadu ba ukhunsim ukloi ban IT ya jing wang akloi ban IT la jong jing nak benta jong ni perlo dan di perlo ko benta ini dakhan pun ta iklan pi dan jatang Stephen I know pi dan perlo ko benta master ada dambe taruh fish poa ngalai poa nei entai deh video I know jual dengan orang ini lah I know dan hendak Jonathan kalau hadu kata mau simple namun penyap jauh David dia wak kelat ki henti kuno penyap David yo lat penyap David war belai Jonathan boleh tu yo kubur ba khoi nomor syong hayi kupau la plan le kunta bagi syakri Jonathan boleh David pa jangai la plan kunta penyap dia buat keras David boleh syakram Right nak kiti jong Simpson. Boleh Jonathan dia perlu kami. Tahu ini crunch man friendship. Nak Bible ni Shem yo David buat Jonathan. Bila Shem ha kau nikong Samuel kalau art light kat berkatsan hadu kan real kata Krish mahu nikong Samuel kalau nak art light dekat berkatsan dekat. Kuliah ni sama jilok perlu David buat Jonathan. Dengan kuat ban kuliah sepuluh mapingan ada dengan nak berkat. Tahu Peter ne maka wena pringal lak ke bestam ke pila ban warra ikiwe sho Kristus ke ban pelong perlo make friends pelong perlo lah what jule yala be dari ko la go mun no wan Jesus Christ dikna itu pelong Kristen la ban nyak biru les Hindu so me na Jesus pedang na Jesus dari yang tai Hindu dai punya biru les Muslim pun punya biru kai ka pila ban ne pelong perlo make friends Pelong perlok so baki. Tahu kata kering berengkam ha kabang kuat pelong ipi ban job igiwe so Kristu pelong perlok. Ya kata ngi sewan syusbet, bon na pedeng ki samla. Timne ngikwa ban le ek basni wa ba ha bodon ki perlok. Bene, so shine da na ngon bangun ki perlok ai. Dai samla sendang da ya ki thai ku sale aso no ban siao ban mo ban le kom ni kutai ban kamle komik kendan da dan la ngon langon dan maroi pata tak tak dulu nura. Ini senang. Tak ada orang lain kita. Wah. I like. Ni tak senang thai video. Dan royal pindah ni kinum pai hero. Kinda pai ni kinum ni ba. Dah kira idan lang armon lain sama dai. Ani kecu kajinya berding no tu. Ani kemus tu kerjong hari itu. Jing sisa kata jing dari kilom kita senang kilom kita. Hak jing memang perlu ngim selia balik masni selia balik apa. Bonro kunjo. Kita bagi berjot kini kita sama jongi. Kita perlu jongi kita gue pelak penjot kali. Tak ada uang uang baka jing yang long perlu dari ke basni ke penjot ke jing. Pol ni apa penjit perlu. Kayak jing long perlu ke bedon kam sisa. Nyima balai ni kita perlu kepada jit kita perlu kita biang. Hey, tak tahu. Islamlah Kristen, kita ilmu kejian, kita baik, kita bersisya, hak kejiannya deh, bat kita perlu, hak kejian deh perlu.
Kum sama Kristen di basisyan. Hilong ki perlok ki kuno kita. Ya kita ki perlok ki. Hilong ki perlok ki kuno ya kita ki perlok. Kuno ki perlok jopi ki pe ki man kasni bagi kendo bagi. Kuno ki pe ki. Kuno ki pe ki perlok ki jopi. Kasi tempat jo khat mun kata jo tele kan. Seperti khat tele de. Da bidon ki perlok ki bagi jual lek video wan es ki kendo la dam de bi kendo man kasni se bi kendo sisen citio arsin citio ru. Kuno kita ki perlok ki pe ki. Kuno ki yo i bi ha ki pe ki. Teli na dia yang tangga jumpa. Hatu ki ini em yang abang abang ulen ni kebriu ke bek. Ki ini em yang pi bang abang ilong ki briu ki shisha ki shisur shidor ki kran ni ki shisha ki bom salia ban kran ni ki shisha. Ki ini em ta. Ba pitem ne ba best friend dai. O perlu ko best dam ka perlu ko best dam ini ki ba keluar ban bek ang ni dan ki jumpa kelar. Ndai ki ba. Piang men ni yo. Dan sniu kira dalam harum hai. Dan perlu kita ko. Intentional ko yung mata. Hanray perlu pasisya ba ki perlu ki pasisya ba. Kin namong ko ya ba bakla. Berbon ki pendek yang tak ada sekali lagi. Pi ban nga ngilong ki perlu ki kuno ya kita ki we. Lada mangapa ma pini ki sama Kristen kedi bendan ka reflection ti krek yung bud. Kedi bendan ki ting shine. Ini ban syak ya ki shine. Ini ban syak ya kata jumong Kristen jama pi. Tak ada ki sama Kristen ni Amerika ki kuno nim dan kam tan Kristen ki we. Man pek kuno ini. Ndan kam tan menyalak tu Jesus Christ. Ndan kam tan melong nusa. Nayo bertulis ke Bible ndan kam dulu. Kidan jinglong kiong ngilong ki Kristen raitang pra person nakasan 2% niki today ki bedon ki jing Kristen ke babha ke shisha ke babe. Bon na pling ki sama Kristen ni ki simtar ke jinglong perlo. Bon na pling joni nyimpen i la nyimpen pa ya kata ke jinglong ke joni shi pa. Kilong ki jing ke ku na kilong ki jing thut ni wan jo Yesus. Woi somla wong ni ngap ni. Woi somla wong ni. Mentai yu ke pastor wong ba non Kristen. Mentai yu ke pastor non Kristen awang ya kren ru sien deng la klish mong tu tong nga. Boleh bat pi pim non Kristen na. De ngau boleh bat pi pene ha do ta. Wong ngap ni juga ni juga. Mentai yu ke pastor. Bapak kau bro, na baru kita ki balada penwates, na baru kita ki bejulai jisa man kapor ki ki ju ki beli wine store nga. Kini ki ju ki beli ngele syak ngele club. Kini ki jual ki bayar bama ini, kini ki jual ki bakran yang ketim sini mana langsung. Entah itu kan. Itu kata ke julong ke bangi bon ki semua ni penpau ki perok ke julong. Tak ada ke julong jiem ke babek pakai basisha. Hakita ki perok ki julong ke pinggir di badan kamu ada kata. Long ki perok ki baki we baki pe yang apa ni. Ki yo i. Ni long shisha ke basisha. Ni long shisha. Ni badan ke jiem ke babek. Nilong shisha kita ki samla lan nilong shisha kita ki perlok ki bakila ko shania yang apa ki. Ki perlok jompi ki lan ko shania. Ya ki. Ya ki jing ko jompi, ya ki jing long ko jompi. Kidan nang di pesan raya pi kada. Mo ki mut balek sniu. Ki perlok jompi ki mut balek sniu pesan raya ni pi. Bakin les sniu. Bakin shinrai ni tang ada mengapi ni dei banyak deh. Kin shinrai na tang mengapi ni yam ke jing ko shisha. Ada mangam lebih ni keren lang semua kita ni keren lang hak apa menyedan hak grup jadi ni keren senior lang kinum suranya bi lalu ban keren senior lada video ki be di biri lang dai kinum suranya bi ban di biri tu sisa lalu ki baju lek patalang ni baju lek wan store lang kinum suranya bi dalam lek wer kinum chol lang tip kin pilih jing sang video tip kin ba pia mau pi shakli belai ba mantap pada tip pilih ki praise and worship ida and she seen ba pi keren lang video putin kinum suranya bi kinum suranya bi kin pelak ke tin kat ki mon kin pelak bi kat keren ki perlu mulai ki no way ki report tu ni ki keren mulai and ki perlu ki jobi ki di bentep ki dai u bat ka ki ko ki di bentep nomor mulai ni long ki Kristen ki bau jisu wang ni don nak percaya ni long jo percaya kapercaya ki di bentep yang abi ki perlu ki cuma jobi ki di bentep yang ni bar ni de ki beri ki bokher ki de ki sama ki bokher namun kalau berpi oh ni berpi yang memang salah oh ni le berpi yang ke college oh ni ba berpi yang ke canteen oh ni ba berpi yang ke lesing ni ba mana ke plan ni di la ke plan no problem men le ta ki ba lang pro ka plan no ki ba lang ba ki pro ndai baki kan cengeng muri ya kelang buat kan cengeng betul. Kema baki perlok pat kanu nak pergi.
Semua sudah dalam poket labiang. Wajah untuk perlu menipur laklek kami tu. Laklek aja. Dong men ada kena. No problem men oinya. Mana yang bamet. Asyim natan merna atau bukor akan snack dengan midday dia. Dan no problem apa dulu. Laklek bamat. Ngaku siya laklek dengan apa dengan midday dia. Benar apa masalah itu. Kau masalah. Dia benar ke bang. Dia lek no upar pengpaingan. Men kerja seperti kacbur. Dia orang kacbur dulu. Ngapa kadang kami orang sim ngalek rayo. Dengan lek dulu ngapa kacbur dan apa macam itu ngata lah klek ngomong sipti ke jurul lah. Terus bilang ada klek ngapa ni meh si perlu. Teman ngata ngam sebun ngin tu tak tahu. Itu kata ngam sebun ngin tak tahu. Tapi di semua kita ngap biang ni ada lah klek ni lah. Okey toh, ini kita berfas. Hei, kejurul perlu. Kejurul perlu keren dia. Kristen, kita kuno ni dong. Kau cuma perlu kau kuno ni paham. Kau ini yang apa depi? Penilong kita cuma ni lah sebenarnya. Kau ini yang kejurul kau paham apa depi? Kau ini yang dipelong jompi. Oh, pedesya, nom bani kerengkan. Oh, kita dipor ini ya keren biria. Andai kita bani keren pada kaki kita kepala nom. Kemudian kita jadi simpan kita. Tapi bagi sama Kristen, kita baik atau bersyariat, kita perlu bikin simpan dan sekali kita nanti kita, perlu kita don tapi kita simpan yang lebih berkeren kita sendiri. Dan perlu kan? Dan perlu kan? Dan sekali nanti kita, kita perlu bikin simpan yang ban. Jadi kita lek untuk kita raya lek untuk kalau Jadi perlu kita lek untuk sa beli kileranya yang banyak macam. Kalau deh kita perlu kita kita si keren parang sebun tu sa beli kileranya yang keren sama itu. Lalu dia deh. Lalu kilerai mak pilihnya. Ting di alang kejap setah. Ting yang ni perlu kaya, syok dan kalau anda tak ada sepukat di lebih perlu ini kuno ni. Jam cuang ada di school, syong bos ni bos ni. Kalau perlu ini nomor 4 malam dia mengira jawab pas syong bos syong bos. Tapi di sini orang yang syok banget cakap dia tibiana. Tadi ngom kenyawa kenyawa. Tapi orang pernah. Melihat berpikir nanti dah sasar sedikit dah biar. Nanti nanti dah sasar sedikit. Ngom nanti kan ngom di perlu. Tapi nomor bang syong bos nomor sini terwah. So perlu pernah. Selama melihat gitu. Itu kabe kalau guna paling tuning ni dalam dia. Tang bang makin so biang benda. Ini perlu kuno ni lah. Dan orang nanti dah pasal popular buat bunyi pasal apa. Bilon dah susilian, berai ni tam jauh sini. Juga tu luar tu yang apa ni siapa mau susilian. Don kaman berpeni yang kata bersama. Itu yang kita ibar minum deh. Hoi ngadon hak di bawah deh. Ngaya syum hak bos menyamu, ngalai dekat baru man kepot. Nyekren nyekana baru nak kepot. Buat keren hatu ke teman mengatakan keren ni kayu keren. Mampu ngambil itu. Ngambil itu boleh. Ngambil itu keren tu. Aku di sini tinggal tempat. Belum. Ini katakan dengan kamu yang aku bikin sama kita. Tak ada hari jingi dia berjual. Hari jingi dia berkiprok ke jombi. Ini dia ini kiprok yang aku bikin. Kejengkeling buat benda. Jadi dua ini yang nanti kiprok. Kalau mau pengen jombi dua ini nanti. Dua. Kalau mau kiprok nanti. Kalau dasar. Cuma dua ini berjual. Nah, dua yang. Okey, betul. Kalau mau pengen jombi bilang dua ini kiprok. Dan dua yang dijom pelak nu dua problem. Dalam kuat yokam 4 pas, 4 pas, nu dua problem. Hendak nong ini di parok yang syari ki Kristen ki bayam ke jim ke baik ke basisha, kum si parok di depan dua yang tak joki. Dua yang tak jim pelim joki. Dua yang lebih begini ki yakin dia dua yang tak joki begini baik. Nomor paling ngambil dulu yakin dia tak nong ini dia. Mau bilang sesuatu ini dia yakin dia lebih baik. Dua yang tak joki, dua yang tak jing kelak bemuk ke jom kita ki perlu ke joki. Dua yang tak joki bikin orang hai syok proses itu. Kata dia belum kapha. Oh, syok mengilai cakap brave. Lepas mana ni? Ini ya form yang group, sama-sama aku itu group.
hak tu grup kopidan sangat isia pra ni tang nampak punya kelek lang buat nang buat di best friend jopi mah kemau ada dan best friend hap deng jopi pilih best friend lain insyaallah pra be kita best friend jopi di benda pra pada jom kenal mau tu dan ada nanti benang buat benduai nanti ini tak ngomong Nai batai itu ya teng jo ini jongku ne jongkang itu udah ni perlok apa benduai ini antara ni dah si dan lupang dah si dan je dah si impat itu jisu dah si impat kelab pun jadi kuat benduai nak jo ini itu grup begini itu bang ada ni perlok ibampat kelab pun lani perlok lupang lani perlok syem jinge itu kita kuat benduai nah itu kita nak kamu dan itu tang tak perlok lebih de anda bila ada kami itu we di sawat kawe ka group itu iwe di iwe naik Islam kemana naik Islam tang iwe imat penduai naik aibun pang menin mentala lain saya itu kami situ tang iwe imat te show no penduai duai lang kopi itu ndo kam no iwe duai dia tak sesuai duai duai lang baik mata cinta kolok akhir itu semua ikut no pasal break no dan perlu kan berkhoi kalau menang kita perlu akli dia hon lain ya kita perlu kita tu ini dek tang duai kalau kamu masuk grup, tak. Dan minta perala ke jom kita perok sebab ya pulai dah open jeri jom jeri lah perok ni pun minta syukur. Ibu ya buat sesuatu pulainya.